Haka perthei kabaya HIV usdang dampar nakajinglek thurmur ukhun menriu lanang jellei ki kam basmi ukumen usahu haki kamso pendalangan hasriu usdang babek. Pibala protection. Em nga kamara ra. Nga thay pibalik thiệt. Cũng ta em cầm sief. Nilai ra phi. Ai lang ni to drugs. Bali ni man siya maroy siya ne. Ngalawat imi nado man ne. Kaya clear mas kaman man. Bali jiayu ni siya sendiri kum ne. Heh, HIV positif. Kada siya kena report. Mana mohon protes. Monday. Masawan sim report ng taksi. La wa yew hang nete. Lo mel ayuli. Lipat memjutu lang yang parlok. Metip ngam ji setena parlok paki beri basu serbet kumne tang halade. Kamna penpau lang yang iki parlok ki betang. Ngatip mem setena syuk banyalang parlok bat nga HIV positif. Oh my god. Om nilai mesti nak pat bame pengpau marhamat. Balik bikin bikum ta. Adi perlu cuma. Kenedan lambat me, habar ki bentar. Natip mesu baklai cingkan gitu mah. Ya ong isi ki perlu ki beset tang halade. Ladam itu yang nadu menshua. Let's say, ngalam ai jemput imi. Hakapor ke babiang. Kumno sulai. Henry mentapat. Haduk bandai report sendon. Maaf me, ngaruh ngalabat kelasnya. Ada muru. Kamu tahu. Perkara. Nam semua. Sengap nak me. Kiki beradab, ladab. Ni uben reu, ni melaban biang. Henry, buat tak dijin tuai, hau boleh. Ngatip, beri rum sengap syuk inga. Namar kini barak kidi kijing lek jongai. Wat ong kumta. Ublei, ukulai ban map, ladangi kulai map pamap. Itu yang mel ayuli kawan siapa ni? Metip melalai susit kat sebab pelak. Mensua nengkong harga jengkelot jengmut jemperkan. Cim klemang. Jadi pengalang perlopan me nanduk tikipor dikenangan lain. Namar me klain ha kejemut jeng berkat. Hoan hakerta ngakam he menga. Henry kejemut jeng berkat. Hakamat jeng me ngadang long kelung. Neo me kumta. Ngakren ni kijing sya. Sakawiru ngadakait kentai ba.
Happy Vanilla Protection. Makamarara. Natay balatiyan. Kumta and come safe. Nilirfi. Mentang apa be? Lagi jung bakla. Ngaleran. Lada gibriu kan tips panggal. Leran. Di ba may buwak kamat? Ikasing laran mas lang kumli. Medip stu Haba ka to kakantay ba may to kanamantan? Kadip ong yung may ba news condom kam safe. Andre may pat. May ong hana leran. Taman tiro may manon. Ayu ba may tit uta? Ngaleran menta ka daw. Dami sutu ba leran tinayla ita ikam? Kadai me lada nga berkat bahamta. Lada nga litit kondom. Ngangit bamdon batip mano-mano. Latang kitray dukan. Ndray matapat bangalalong kumne. Baru sisna kintip yang Arsya kajing leran. Tome na berkasusi. Henry na nishkamat medip usiar ila kachingim. Ngamsam nang berkat syu. Kumnongan le. Nasisitan. Yana. Ngisawat kila ganti. Kumno panle. Ngamsam dalan tisyu. Tang kijing syar kiben. Bat kijing syar keren po. Ngapan man. Kadang kaan kabalatip kerteng HIV/AIDS Prevention and Control Act 2017. Kene kaan kaida nadu ubayo positif HIV kumjuru ubamya. Bat hakane kaan kamna ban nyuben. Ya ubayo ya une ukunyang jimpang. Lah sekolah college hasna ngatau daiban lombit kumju kumalong kiba. Ladadan mana-mana kiba keren ben nane nyupa. Ya kibala yo une ukunyang HIV. Ya kita kiba keren ben. Ya kita ru kaan kadang kikenda. Matibah lah kene ingkoy nombar. Beinat kena nyaw. Hangne kin sapatai lut ime. Meru safe ilade. Baba men lagi register no ilade. Hapo ART center. Batla da medan kam kana kachingira. Ngakloi bersendan dapat tajong me barlo. Naga benta kachungsuk chungsan kari bat kajat benriu. Ngakloi ban pedang. Ya kacing ai chung mut chung me. Masih ulung kumnam ta. Masih yurap si bon me. Naduk magayo counseling. Tambang nga pandi dawai berok cerita jeng. Balili habdi dawai bercerita jing. Namaru ART utak dawai bang adi. Udai ubat tang ban peniatia yuk kenyang HIV. Udai ru dawai ban penklan yang gak format. Kumjuru yuk immune system. Ndrei umlapat ban penjem yuk ne kenyang jempang. Ya me syang kaiswa. Sisin balayo yuk ne kenyang. Kecing im masuk kerdan. Takadaw me badang lain. Kan mau me panusiar. Lah kajong kecing im. Yo mengat lang. Kum mengat mga. Bro, hanya lah kumne. Om Lili. Mentang alak berkat. Kum no pan sapriang. Yo ka kubur ka baba. Kenang bagi briu. Ki bampat tip meno-meno. Ai kin tip no menta. Kepiang berat kata. Hakana kedur, bat kumna men sapri. Ngam kuat ban batai lupa. Ngan pensawa da kakam. Biang em. Ngumaman le. Yo men syat man yang ah. Lada mesniu bakam long. Sekentaj perlok no yang asyis ndak. Syukuran kai me. Kai kata khubar. Ka kuat tip na. Ngenya chua. Sawan na siya arbaje ngan sa penida kakak. Udah memang. Yap me.
Shibit am ngan sapriang saka video. What up deng kecing hap jung slap. Ai khublei mit besuk bekmeni phi baro. Ka kerting jenga de wan ko par di siar. Mentang ami se khamat. Ban ya thu hapi. Sepang ka jing im ka jenga. Ngade we nap deng kibala yo HIV positive. But ngalade pro ban register ya ladi ha ART center. Te kendiat sepang ne HIV. We tahu HIV. HIV lah ne human immunodeficiency virus. Udah kenyang jengpang bama. Balak ruban sapriang na uwe ubreu syau we pan. Une kenyang ulak ruban poi saka AIDS. Ki par ki symptom. Mentang ini keren kendiat ki symptom. There are several symptoms of HIV. It depends on the person and what stage of a person they are in. Most people infected with HIV experience a short flu-like illness that occurs 2 to 6 weeks after infection. After this, HIV may not cause any symptom for several years. Tenre bapintip kambanya pan. Call your number. Iway not kendai nyo. Claim don kam lot pisai. Bun na pedeng jengi ngile ran ban call you number. Henry ngapen sluk da ka bami ya lade sekman. Ladang idon kata ka jingile ran. Kumbelong manga. Namar ngile ran ban litit kondom. Ngasalong hadu kat ni. Hadu bangan dayo HIV positive. Te kenmau bapimdei ban ye sangkha pathar. Lane ban kerni haki jingmelin basniu. Bandi lane injeksi au drugs. Nomor uneu HIV usapriang haki saurkom. We kadi kajing isong ka pathar klem da pendon kam yu kondom. Kabaar kajing sapriang nakakmi sikikon. Hakapor ba armet, hakapor ba khakon, bar hakapor ba aibu. Shushu la ruban sapriang lengba kajing ya ais nam. La rajia ba utu ba ay kasnam udon yu HIV. Kamut ba utu ba yu opdiang ya kasnam. Tikna ba mauru unsangat hakaju. Nangta haba inject drugs da uju uternya. Keturu ka bama. Te perlok ba i da ini video mobile. Saya rap mapi ban share. Habaro ki platform jong ka social media. Kenang ban sapriang siteluk ke perthe. Tibeling alik tak poster. Namar kidon kisnang ki bamyo bahaya kan network. Kamut ba makiro kinyo lang ya ka jingtip. Kat ni ngalapoy sa kabakot. Bantip kambanya. Kumbangal ang nadu mene. Call your number. Iway not kendai nyo. Te sngow ha ban sapriang ya ka kubor kapapha. Kublay sibon.